Ma čekaj. Dragi moji gledatelji, dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Big Mama Show. Vidite da se ne vidimo, da plivamo večeras i moram vas razočarati, dragi moji gledatelji, zbog jedne jednostavne stvari, ali probat ćemo nešto napraviti, bez obzira što je 31.10. što sam mislila ću imati spektakl ovdje. Neću ga imati jer su mi gosti otkazali u posljednji trenutak. Ali sam ja ipak došla. Došla sam samo zbog vas i došla sam da napravimo takav... Samo sekundu. Da? Halo? Halo? Niko. Apsolutno niko. Halo ljudi, šta se događa? Šta se događa? Hoće mi neko reći što se događa? Zašto su svjetla pogašena? Isuse Bože! Šta je ovo? Hoće mi neko reći šta je ovo? Nadam se da se nešto vidi. Nadam se da se nešto vidi od ovoga dima. Ako ne, raščistit ćemo ga za minutu koju. Dame i gospodo, dragi moji gledatelji, gledateljice, dobrodošli u specijalnu emisiju takozvani Big Mama Show Halloweenu koje nam društvo večeras pravi niko drugi nego... Koktelsi! Dobro je ovo bilo, samo što vas ne vidim. Ko su ta dva koktelsa? Ko su ta dva koktelsa, to ćemo saznat na kraju emisije. Ne, skini to, ajde. Dobro večer, Nikola. Dobro večer, dragi prijatelji, skini ovo. Bog, Dijana. Bog. Ja misliš da nas vide, ja? Če si mi ime pozabila? Kako se ono zoveš? Mandić. Armando. Armando, znala sam Armando, klinac, znala sam da je U nešto tako. drugom dijelu emisiji Fernando. U drugom. Dobro. Znaš da je naporan ovaj Halloween? Šta je? Da, nisam verovao da će biti ovako naporan. Nisam mislio zbog ovega, nego zbog kose. Ja nisam navadan, ti navadan. Inače ima problema s S tim kosom. radite. Di si ovo nabavio, čovječe? Nova. Da, Ovo što je nova? turbo model. Čovječe. Poluruzinama, pazi oštra. Milenijska. Milenijska. Ma nije tako oštra, nije, ali obleka vam je boli glava. Jel da? Ludlo. Di ste ovo nabavili? Kod našeg kreatora, imamo svog kreatora, Giovanni Ponteroso. Da. Giovanni Ponteroso, svaka čast. Poznati kreator iz Giovanni je rekao, Trsta. pazi ako se ne vratiš u komadu kako sam ti dala, Kako sam ti dala. Tako sam ti dala, dobro. ćeš doma. Ove bundeve. Putem smo i bundeve pobrali. Evo su pravi istrijanske, samo da znate. Šta je? Ja. Ali Zahvaljujemo ovo košta, znaš? ali znaš Normalno da šta, mi košta. smo je probali sami pobrat, ni šlo. I onda naša prijateljica Mema došla i sama ju je. Šta da? Mahnu. Ona je sama Dobro, ne znam ti da rješila. mahnem, čovječe. Dobro, više ne ide, vidim. mahni, tu su. I ovaj dim je fantazija, Evo, ovo evo. sve je... Fantastično, kao je. Čovječe. I ti si ti si Da, fantastična. barem se ne vidi kako sam debela. A znaš šta sam te mislio Baš, pitat? mogu ti reći da je baš Da si lijepo. napojila baš lijepo, bundevu, da. ali pobrojala sam, sve su tu. Znači ono, to si Da, vjerojatno dvoje jednu svoj sam doma. uspjela. Tako me doma pitaju isto što si pojela koju. Ba skoro, da. A, da. Ok, krećemo na pitanjca. Šta je kviz? Hoćemo. Odmah Što, kviz. pripremila? Odmah kviz, nismo nego došli. Nismo nego došli, Pazi, hoćemo staviti ovaj... Da, ovaj alat. Ok, dok ste stavlja taj alat, moram vas pitati kako vi inače Halloween... Funkcioniramo sa Dobro, latom, sve u redu, dobro, sa latom nikad bolje, reci. Sa salatom ili salatom? Kako hoćeš. Kako hoćeš, a? Uzmi si. Dobro, imate alate doma, da? I sa sobom Sa sobom uvijek. uvijek. I sa sobom, pa vidim ovu kosu nosite Ti uvijek govorim, sa sobom. ne. Da, svak čast. Da. Otkud vam ovaj dim? Koji dim?
Iz Dimilice. Iz Dimilice, stari moj, sve imate. To je to, ljudi, dragi moji, kad se ima para. Kad se ima Ja mislim para, da, ima i muzike. da vidimo, da, Gdje ima da se dima, ima i nešto vidi na Dimilice. monitor, čovječe, jer ja ono... Sve se vidi, ne moraš ti ništa sekirati. Jel da? Okej. Dovoljno. Ki se oženija od zadnji put? Mauro. Ja sam se oženil i rastavil sam se, već ne biš verovala. Ča si? Da. Par Dobro. mjeseci, pa to je danas moderno. Ne dura to više puno ko nekada. Ne? Ne, po kratkom postupku. 2 puta te razjadi i onda crveni karton i idemo I to je iz početka. to. Pa da. Ja sam se oženil na Face i rastavil na Face. Vidjela sam. Si vidjela? Vidjela sam. Ali znaš kad su šta? počeli ljudi čestitati doma, onda sam ja vidio da to nije Ali nije stvar u tome, bilo je tako tužnih cura da je to nešto nevjerojatno. Strašno. Da. Ajme. Tako tužnih cura kao, znaš ono, koje nisu htjele uopće ni komentirati. Da. Zašto si ti oženio. To si ti napravila kompletno istraživanje, imaš Da, možda tabelarni prikaz. Grupu rastavimo ga. Ja vidio sam ja. Evo, ovaj dim ide. Ok, snimili ste nešto novo ili planirate snimiti šta? Ili maltretirati? snimamo. Nekoliko filmova u kućnoj produkciji. U kućnoj A između produkciji. ostalog Ali i... sad imamo za javnost to Da. što smo radili. A između ostalog i novi nosač zvuka. Dobro. Kada izlazi? Ako Bog da sreći, malo zdravija za Božić. Cvetan Božić i Ali- novo leto. Ovo je tek najava. Ovo ti je ekskluziva. Dobro. Nismo još nigdje najavljivali. Dobro. Imamo sa sobom i prvi singl. Znači, zove se Gremo u Tinjan. Gremo. Sad smo nastupali na danima istarskog pršuta, hvala dragoj publici koja je bila vrhunska. I onda smo odlučili večeras pokloniti nekoliko singlova Gremo u Tinjan. Dakle, drage kućanice, dragi prijatelji, navalite na telefone. Ne još! Još malo pa... Ne Ne Dosta, još, kad nisu- ja kažem sad, onda će ići, ne nisu još. spojili. Nisu Dijana. spojili, čovječe, telefone pomalo, Tako je, alo. moramo reći normalno Baš ti ova dlaka smeta. Znaš šta, lošem svaka dlaka smeta, to meni uopće ne smeta. Šta Viš ne, koliko ha? ih ima. Ali dobro, znači to je Reci. single Gremova Tinjan, povodom ovega sajma pršuta. Si se najeo šta pršuta, ste se nabrali doma, a? Razbili smo se Da, otišli. baš smo Znala se sam, razbili. I zato ne je dalo force da moramo skakat do jutra i popili smo sve što smo imali. A onda sad snimamo taj album, čak bi to pre Božića moglo biti, ba ne. Šta da? Evo, ko je izdavač, ko izdaje, ko će nas Ja, maltretirati nekad si dalje? imala tako dobra fora pitanja, sad si tako. postala klasična. Čekaj, moram ovo, izira. čekaj, ajde šu, ajde. Pazi, mi imamo uvijek istog izdavača, Music Star, naš, ki nas prati od prvog dana A pa ko do su danas. ti jadnici? Jedni iz apatije, bolje da ih ni ne Ekipa, znaš. to je jedna firma koja je još uvijek preživjela. Da, jedna od rijetkih koja je preživjela. Krizu, Bravo, da. bravo. Doduše u minusu, ali preživjela. Pa dobro je, važno je biti u U dozvoljenom trendu, minusu. važno je biti u trendu. Moram reći da je studio u kojem snimamo u stečaju, ali još uvijek sprave rade i funkcionira. I dalje, zahvaljujemo Music Kitchenu. Dobro. I zahvaljujemo Urielu isto. To je naša PR agencija. Uriel, ok. Uriel, da. Šta ti je s To rukom? da. A ništa, malo sam. Kupio je u testu dodatak. Kupio sam. To Dao si mi je čačkao tamo gdje nisi trebao, jel? Giovanni Ponteroso mi je dao dodatak, to da ide uz ovu dizajnersku odjeću. Super ti, a tebi je mama dala ovo. Pa pozdravi mamu. Pa rekao sam joj da Biće oduševljeno kad ga vidi. čuvam. Da čuvaš, a čuvat će malo. Čuvam. Ja isto pozdravljam tvoju mamu. Ok, kako zapravo dolazite na ideju evo za stvaranje? Dobro se zezate ili stvarno radite za ozbiljno? Neke pute. Neke pute. Stvarno se zezamo. Stvarno se zezate. Za ozbiljno se zezamo. Za ozbiljno se zezate. Ozbiljna šala, znaš. Ne, ozbiljno, evo sad ono. Ozbiljno. Ok. Gledaj. Znaš šta je, nismo zgodni, ali znamo biti jako nezgodni. Znaš. Ko vam je rekao da niste Isto tako. zgodni? Nismo Tako zgodni, ti, ali nismo nismo ozbiljni. ni atraktivni. Ne, gle, ovako. Nekoliko riječi o albumu. Nekoliko riječi Da o albumu. skratimo. O ozbiljnom albumu. Glazba je jedna ozbiljna stvar. Koju naravno možeš shvatiti na mnogo Ne, načina. jasno. Kao i mi. Album će imati 12 pjesama. Dobro. 12 hitova budućih. Naravno da ćemo u Dijaninoj emisiji imati Promociju. Ne, dome, Bog da se ide premijeru. negdje drugdje. Znaš da sam ja razmišljao da mi premijeru albuma napravimo u rodilištu, pošto taman Dijana. Kad je rok? A tamo A drugi planira mjesec negdje. čovječ. Onda A ćemo da, za požuri, Valentinovo. pa da, Za Valentinovo Valentinovo. ćemo napraviti Ili jedan ćeš se ti single. požurit radi našeg albuma malo. A da, kao negdje se nađemo na pola puta, pa ajde, o žežbi, da. Opa. Bitno je reći jednu stvar. Reci. Recesija nas je uhvatila, znaš. A i tebe isto. Totalno. Kažem ti. Ljude oko nas ne. Svih, generalno. I Nemoj rasplagat ću se za. moramo najaviti taj album, kao što mnogi znaju, a oni koji ne znaju sad će saznat. Naš prethodni album zvao se Pojačavamo. Sad Znači smanjujemo 100%. imali smo DVD, CD, bogati omot, sve bogato. Ovaj album ima svog nasljednika.
Preživljavamo. Preživljavamo, svaka Preživljavamo. čast.